1987 dagina 2021 fawbagi maraksida phongkiba tongan ba koigi forest survey report habtar India gi wen phongba forest survey report of India gi matungina state asida leiriba apunba 22,327 square kilometer gi lam asigi manungda hana 1987 so asida 78.26% gi forest gi umang gi cover leramba du 2021 so yor pung matam dadi masi 74.34% ta hanthakre haibagi wapum lakre masi mamangda hairiba kogi forest survey report of India gi tongan ba sei khudingi lakko matam da mayamna khanar ga lakwa pum ne dubu laibam di hairiba mangi ba lamsing maro 1987 dagi na 2021 fawbugi manung da bi 34 years ta mangi ba lamse kyam yamno ha matam da 877 square kilometers ne mangi se aduna Manipur gi apun ba lam gi cha da mari gi chang da hairiba natra maro ina forest cover gi cha da mari gi chang da masi lamse mange aduna mangi ba lamse kari de sena gi habi matam da illegal immigration lakpo mayam singa sena makoina reserve amadi protected forest the license ba loina hairiba forest ki area singa sida maru koktoga poppy cultivation tarupana mar moiraga hairiba lam singa si mangtharpani and also unnatural growth of villages krai deno khangda bida village mayam ma mushroom sorokpa madu tholokpani haiduna chief minister na haukhiba megi tang mari yang se dinu meaning gi mamang da koi social media x ta phong du polekre aduga april ge tang kun ga mapan da su Manipur de as many as 996 koi villages masi unnatural growth ta hore habagi wa phong do ki belere adun hairiba mayam se data singa se loi mari leni aduga hairiba data maru ena 877 square kilometer chanipan ga humputra taret hengalak le chei kuntra mari ge manung da haibagi wa phum si mind boggling data hai na chief minister na share tori the term is mind boggling data yamna ngangningai oiba thajaningai thajaba ngamda badu makhal gi data ni adu hairi ba henglali ba si poppy cultivation season hai ne to kukimpi Manipur kim gi maike dagi hoji rebuttal du maglai Manipur da illegal immigrant amata leite Manipur da refugee amata leite adu hoji gi poppy thaba haibna chingba hairi ba duga lam koktopagi wapum na chingba riba maruina lam umangi cover mangi hai basu umangi cover amada mang balai te chingilam da umangi cover mangi sidi tampak tani haibna chingba kuki NP Manipur gi maike dege revertal mayam tore du bahari wapum se karai phawba chumi bana chumdri bana mangi balam singa si masi poppy cultivation si naribra unnatural growth of villages mayam singa si naribra haibagi wang singni kurumjari adon mengbir basi SKTV nei Raj Nongthongbam the Manipur files ki edition se da mayam bu tran mokchari hau khraba amadi hojik tholi ba thodo watuk singi maroi ba records amadi data sing refer tok jaraga kumna khanajar matung de future gi oiba kana ba aphaba files sama thamna bagi wakhlon da sanruk ba thormni the Manipur files aduna ngase Manipur files ki edition se lengsen lebire basi Manipur University ki economics department ki professor Dr. CHINGLEN MEISNAM ni ham to the CHINGLEN Putra Nokchari welcome to the show appreciate you joining also joining us the Manipur Mail ki executive editor and IBUNGOCHOUBI ni IBUNGOCHOUBI su taram nokchari welcome to the show appreciate you joining too and also joining us social activist ASHANG KASAR ni ASHANG su taram nokchari welcome to the show appreciate you joining too ASHANG data mind boggling data khara chief minister ki market ke lenga ki market thame and masi mamang da gisu ko gi government gi center gi ko gi forest survey report pong pu matam da dum lai graba duga ko media da kyarak debate to graba publish to heart fact ngata ne adu hairiba facting asigi interpretation lakku matam masi poppy cultivation sin apne habasi masi krai phabu yabi bagi aduga kim ge rebuttal oina poppy cultivation da sin abalaiti habagi wapna sing balaiba aduga forest ke lamang ba sungai leiti hana phongdori si masi cha da mari jang da di mangi ne adu mangde habagi makoi ge argument am lekamai tham Raj masi record loina laiba pot ne da masi di ko adu hojik irang thokba matam da conflict matam da go akhoi CM na jo dom hojik phonthora e amana jo adu langi munung da masi ama dum putho hunna basida kitang akhoina nungai ta ba phonto dum nungai roidra haibi pot ne adu bo sidi ngarangi hojiki phongba dugi wanate mamang dagi sigi record phajana leira khra pot ni aduna khoigi lenga ki kaino nande badu khra diplomacy da ko tawradi mayam na khangra pot ni adu bo tawdabadi mang ki badu mang da ninga akhoi tung da kari step lokhachira mang badu karmaina madu mang haloisira haibalom da akhoi na men madu rom da kok thadaraga chapadu na di phagani da mang khre mang de na munaraga dum lan tawraga ko sonda mang da ninga policy su mu leita ba mang ki badu hanja ninga su honna da ba hasi ki pot leire ba hojik
Cookie area the mangre had so government the chung budding the do. She pots a police am simple payable. Aduna, mang the habit the share ado the record of Hazan the lay, Maram the Raj Kaino the Aquan example Ama record Ama Thambada, Times of India da on June 6, 2022 da. There were 934 unrecognized villages in the 5 hill districts of Manipur. Haina. Times of India the go. Ikibulayaba. Aduga last March ki irang haudringe da 2023 ki March da akwai minister led pa hoki tribal hills go. Asin jo village akwai chingi village ki chief da appeal to kiba makak layaba. That hill not to establish new villages. Haina go with less than 50 household. Haibagi magi tokiba appeal ama official oina leijari haibako. Aduga mamang da adugumbagi report kari kumba mayam du leire. Aduna hujik popi thabada akhoi lam shokiba natraga forest shokiba haibedu di record oina phajana lei. Aduga hujik chalaga survey tawrosu phajana lothorosu adu de dum leigani. Aduna madu di leite haibedu di yaroi. Tawdu bu hujik leitaba madu chumde haina claim tawnari bese makhoi di forest nati lamdu akhoi gini haibalom gi sense ta go tawrak bu poda makhak ni haba adudi haina gi forest ki 1957 gi or 8 gi atuma mangi natraga record ki revenue gi akhoina madu yengba tare na go aduga acre kya shoki kra tha ki haibado aduna huji moina hairiba claim di ai wakhan da di lamdu forest nati government gi nati akhoi gi ni haibalom da changba maleba sonda di government gi record ki matungina adu sumaina lay si phobu shokre haibagi potne haibane da adu hojikti lakchaning bede adu shokre adu tawkre ada tawkre haina leiba muhutta government na people akhoi mayam na changlaga ko maroina government na lead tawraga madu kari step lokhalaga akhoi defend tawsara protect tawsara preserve tawsara haibagi madugi policy strategy plan du ne da akhoi na targa leibadi asum amaga ama hunaraga lan adum tawbo mong da akhoi se masi last year de gi su oibane na ko forest thage na u pambi khra thage na chappa kanda munabado akhoi hoji record mayam leiri na ko aduna matam chana action lokhat pa no hojik su themandri hojik su phajana government na policy plan amada masi gi step se akhoi gi taken up tawdradi lokhat ba taradi after 5 years after 10 years the digo hojik ngasi je 877 haibane aba square kilometer ko asi another 10 years the dine 1500 something mu leiram gani aba masi asmaina dum lakada pot ni aduna ngasi akhoina tawgadabdi kari tawsara aduga som bot site akhoina haining bidi forest haibase dispute leiru chumthokputu namani adubo forest ri phajana community gi oigera amagi oigera forest se phajana thambiraga phajana akhoi support tawraga yokhalaga yamna mong tana thambadunadi masidi tung koina akhoi lebaki mioi generation kya gi tam kana bane ba hojik forest masi punamak thabada yanthapada kari oire hojik akhoi gi Manipur da ising se less oiba hore ba hojik water gi crisis lakhre handak nong chudaradi April May se go June se da hojik ising leiramba mayam se kangba hore madu gi example amane ba aduna masidi cookie na so amana so aigine adagine hanan wada jataba forest phajana masagi natural gi da thambi bago thamningai hona ba haibadu de adugi phaba poto ama laigani adu hojik cm na haibadu de mamangi recorder leire khabar newspaper local paper kya da thokrabo pot ne ngasi gi wanate 2018 adwai ta suko 19 adwai ta 22 digi 21 22 da suma se khara mayam se publish to da khotana yena ba chaina ba dum leir lakra bo pot ne aduna hojek mana adumain thoe du ngasai atopa mana claim tori ba du di ai wakhanda adade akhoi gi recorder leibo pot ne na maduna thotokpa yamna kaino di legitimate oiramoidra haina lojai krimbo oiba tarasu oiba tahe na masi government gi nate forest gi nate haiduna madu spoil togni haibdu di chumdi madu di tobi gnu haibdu di go aidi adumaina first round adum thamningi adubo ariba data 1987 dagi na 2021 phawbugi Indian Forest Survey report ki matungin leiriba forest ki cover hai the forest ki area se kyam chauna leiri Manipur da kyam chauna leiri Nagaland da kyam chauna leiri India ge atop state sing se da kyam chauna leiri habisi gi survey report ne habata re masi phong basi adubo hariba
report se hujikta mind boggling data amona surprising data amona oina puthori se kaino da masina maram oiraga sigi maram jina maram orga sigi Manipur da thoi bachahi ama harva crisis si maybe because of sigi data sina maram oiraga thok porngani haibagi kaino link tuni akoigi lenga ki market gi thorona phonri si anoba data amona puthokna ta bhari laiba data se masi yengu targa di Manipur crisis si maybe because of this loss of forest cover hapta forest cover se mang thar kusna mar morega unnatural growth and ultimately madu thingna bohna room matam da ngasi gi irang se lakhibni habdu da conclude tonu mali aduna ai ozai mo se 2021 gi ngasai gi survey report se da not only Manipur khatan the northeast ki ayam bus staging maru bus staging Nagaland obi Meghalaya obi hari bus Mizoram obi hari bus staging ngasi gi forest cover se loi hanthari ai batare loina hanthai na dum moi report se dum piri adu Manipur gi oina hanthabasi hanthadi haina community amna dilawi kaino da madu popi thabra sin haibna singbagi argument lakpana mar moraga madu nati haibasu aramba ya eduga mangi saruk to su hairi se Manipur ta karigum umangi saruk mang targa di madu maitai na dominate over area sing na mang mani atai mafum sing na mang di haibagi charge am su tawi mase krai fauba kamai ni yang buyai tori ba argument and counter argument kamai thambe Raj Hujiki jungle mangsalakpa forest mangsalakpa whether it is reserve or unreserved ko asi global phenomenon namne aduda koi India gi di tungana koi gi masi reserve forest ona legadabni haibasi ek amna lejabani aduga globally koi gi hujik yengbada koi gi even Amazon da mangsal leba South America aduga Africa da mangi ba handaki report uri ba koi gi global warming magi laiba climate change da laiba se continent ani gi over threat amane Manipur da hujik thoi Manipur is I think just about koi gi 23,000 square kilometer gi wari gi one where we talking of thousands of kilometers gi mangni ko aduda political issues siga jungle mang siga popi ga loina maksi entwine werakpa thoiba irang siga adregi koi gi Manipur da leriba koi gi khudam na harabada north eastern region si nahan haibado around Arunachal ne Nagaland ne Mizoram ne Assam ne si Nagaland koi gi leriba Tripura gi leriba si it is about 1,600 kilometers mugi boundary se share tawna buko hojik laiba issue na hojik akoi Google la sanga ga dum yenga matamda the seizure of poppy plants in Mizoram in the last 1 year aduni hojik am alarming on hari se ko arang du su ai video conference ma yaujaru bune the seizure of poppy plants in Mizoram han gi last February gi tha ora male ko February tha du da koi 90 bags of poppy seeds aduna madugi matungda mang yam phagre it's about 500 kilograms of poppy seeds maji kadai da chatli bano haibagi link to ne Manipur has become one of the most fertile areas idi koi gi lawlessness atraga koi gi failure of civil administration koi gi ngasi forest mang hina traga popi thare na kai na haibase one day gi nate jungle ka iba amuk thare ibase it is a continuous process tapna ko it is reflecting the failure of the administration haibase government na traga administration admit sung tong de base I think this is also one very serious challenge huje ka sana hariba sidagi makha kai tara kadab no haibudo if something has happened what is next to be taken natra hojik akhona hojik hariba sina hojik thoibe irang si drug ka adagi mapandagi laiba foreign dagi laiba basiga nomaiga khulaiga paisa sigana Manipur irang tholina haiba even to some extent Manipur irang thoi si India gi foreign minister na mapandagi mi laibo haire ko haidi laiba lakti amuk su hairi what is the khoi gi karigumba NGO mana civil organization mana karigi damakta natraga karamba mangonda khoi gi authority hagadra ko aina civil organization na moina ai kari ai gi purpose natragi purpose du khangna gi damakta aina ama statement ma pi ba habado the veracity of the truthfulness of that statement has to be perceived from some other angle hujik mayam unari editorially ko Manipur si hujik lei basi pura khoi gi mai gi khang da leibu da amana haiba amana amu contradict tawba in this khoi gi state of confusion hujik mari budi lende ko ras hujik rang khoi gi hainari bo hujik se khoi rang da hainaramba Adolf Eichmann I was he was responsible for murdering millions of Jews in World War II da ko adu maji magi kanuma tauraga he dug his own grave aduga maji phummi haraga he died hare ko he was discovered in 1968 ta maji phagi bu ko 1940 ta maji sigrena aduna
Sigre haibaji newspaper na ju piba politician mayam na ju haiba because hunt to chumulation giba hoji aduna hoji very simple media ne mixer ne political ne in this confusion. Say for example one so called reportedly one cookie leader was shot dead ko shot dead see hoji group ama WhatsApp group the hinari na moiji he will be shot after by NIA he will be shot after by CBI because he will be he is responsible for that ambush in Jiri Road ko kapu bugni haina aduda media na khangde amana khangde ma siren haido khreba that means without knowing azikti pau haiba aseng bai kari mata khangde there is nothing that element of truth yausal kramina in this state of confusion we cannot create more confusion whether aigi lamni aigi nate habe ko agui community forest haisi the trend of tribals in the entire world ko tribals in natraga magi indigenous people na hari se forest haibasigi biodiversity ya koji part amni hari ne aduna harming that nature aduga kathaliba mayam se magi indigenous people gi culture nati that is the very essence of how we identify aduna ne koi gi indigenous culture the fire gumba forest gumba koina respect tawriba se aduna indigenous people the person who does not have the love and affection for that area lamdugi nungsiba yarok tabdagi adudagi massive devastation la ibneba say hoji Africa da natraga hoji coal mine la iba mayam se mogi indigenous people do not tib they are people who are exploiting that resources mayam se mayam dagi taw na khotna la mayam se from that perspective Manipur se hoji ras confusion amadagi confusion am create tawko at some point of time those who are at the helm of power they are also responsible for creating this wrong information. I believe aina ma harga madu kumakuduna moina confused to eba at some point of time. Right. Aduna aina sum kanbada wisdom haibasi kala idel lebagi haibu saigi tin yutharaga wanga munatraga akoigi munna khalaga future gi khanbudune. Instead of akoigi confusion am ngangbo matamda manga angang chalaga public is more confused. Maduridi magi asing poto mangbagi angak tune hujik. The editorial reflection media na hujik thora ibase hujik su media ki trend se hujik hari base aseng badu magi laudana thora iba mayam sidike mayam se news on the public to putho amna newspaper na haira di TV channel na haira abdi chumamani haibigi wakhan se I think that is one of the biggest tragedies that is happening madudane koina forest ki aduni adani na hariba ko war sina kari naga narco terrorism amu haire ko maduragi amu forest ki ne mu haire SC ki ne mu haire where the state government, where the central government, they have completely failed to project that there is an administration. Madugi said back to music live say, aduna at some point of time everything is net say something marim lakpa something marim lakpa. That is a state of confusion, and the government should not be responsible for creating more confusion. Okay, state of confusion the mayam se lehan bahai batare to namasi confusion amada laiju maram ke no tongan ba issue magi crisis amagi tongan ba reason sing mayam pinar bhai batare settle tribe demand na maram oiraga irang thokpani haibna singba high court ki order ne irang thokpani haiba singba illegal immigration ne thon bani haiba drug trafficking ne thon bani haiba poppy cultivation ne thon bani haiba tongan ba reason mayam sing haiba tare unnatural growth population explosion haiba mayam sing asne thon bani haiba ki tongan aduga maduge counter mu natti haibna sing bagi confusion mayam sing asi thoi ngasi da amuk hana confusion thokpu yaba wafum thamdabna phagani lenga ki market ki primarily habagi wafum ni thambri se ai uja singlen da sula samta uja singlen sigi data mayam se handagi bidi leirbadi ngaktani adubu manipur ki crisis se must decode tono hona matamda haidi lenga na thamiba wafam aduga buji maitei amadi kuki ani ki marakta leineri ba tension haba tare masi se Manipur ki mapan da su khangan bam mathau ta habtar kari gadam ki tholak puno habta aduna madu ki clear oiba information mayam data mayam do khangan dragadi karmaina me third to mai thok puno habasi Manipur ki mapan dale me using na khangoi dur hatar because they will follow a particular trend because they will follow a particular propagation to wan pa ma sandui ba propaganda harasu yare natraga narrative habtar narrative de logi aduna madu ki narrative to aran poram targadi madu rectify to wasum thokpa mathok tai aduna madu ke counter narrative amma achumba narrative amma piba mathok tai madu achumba narrative da purno hono matam da lenga na suma makhal ge mind boggling data back to back 29 May the 996 unnatural growth of villages hengalapagi puthokre aduga nahan amu lenga ki maikeri yong puthori si 877 square kilometers ki forest cover mangi have yong puthori ni adu maine thambi bi abra haidi madu ge aran ba narrative amma madu chumthong na hono matam da lenga na madu ge efforts thamak bane da mai thambi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ
मदुदी अखोइना वारिसन पोरकना बहरना बदा अखोइ नेगोशिएशन पॉलिटिकल डायलॉग फमिन ब चंगिदन अखोइगी मीडिया खुथांग ददी तोंगान तोंगान हाइनरगदी अदुदी यारोइदना अदुगा होजिकी से हेक्टा हक्थेनना पुसलागा मसिना निना दगलाउना हाइबसी नतबा अदोंगी नैरेटिव दै सागलगदी अखोइद सुवाइदन अदुगा लेरिबा फिल्म दुदी अचुम खरदुदी मागी फैक्ट एंड फिगर्स ना हाइबदुदी मदुदी अखोइ यतफम थोक्तेन खले यतपसु मदुसु अखोइगी यादिए हाइबसु यादे अदुरबदी अखोइना एकेडमिक मागी प्लेटफॉर्म अमदा हाइदि प्रॉपर प्लेटफॉर्म अमदा थोरा कांदा मदुगी नैनबदुदी केसु काइदे तौनबा पोट नमनि मसिदी तौनबम जथोइदनको अदुगा सिमदि चुम्मे मदुदी अखोइगी मागी फॉरेस्ट किलम मांगजल ई हाइबसि मदि कक्प यारोइदे वा सिदि इरांग मांगदल लेरो डेटा ने हलतारे लेरबा डाटानी अदुगा मदु कक्प तारगदि आई अनदर सैटेलाइट हम थागत पंग हाइदि मदु सैटेलाइट के डेटा याउरिबनी सैटेलाइट ना हाइबनेबा अदुगा मदु अखोइना मागी सेंटेंस अमनि खक्ते हेत कक्थपसु यारोइबा अदगी अमना अमगसु हाइरि उमंग मांगबसी ममांगदसु दुम मांगी अदि हेंगलपसु दुम यावइको अदुगा मताय मतांगदुदे इनसु अखोइगी मागी मांगबगी उमंग मांगबगी सदैदा लामई थाबसिगा याम हेन मरी लेना सलाबा हाइजी लामईसी हाइदी चाकलिबा लामई मथंदा चाकपन नतबा अदि मीना थाबो ओरगदी थारिबा खुतादु पामलोगी नत्रबा मदु अखोइ पोपीगो ओइखलगदी मदागी मतंग योक्सलगदी मदुगी अखोइगी डिफोरेस्टेशन की से मसी करी हैना अखोइगी मालेमगी लेबा क्यादा ममिंग थोनगेबु नार्को डिफोरेस्टेशन हेना कवे अदो नार्को डिफोरेस्टेशन सी मसी करीदगी हारि नो हादा लामई थाबगी चांग ख्वाइदगी वांगबसी मसीसु आइन हाइजबनते मसी अखोइगी इंडिया की पार्लियामेंटी खुंगेबा पाखोम अदुगा मागी ऑफिशियल डेटा की मतुंगिना हाइबनिको सिगी मतुंगिना मागी अखोइगी लामई थाबगी सीजन मतम से मई चापगी सीजन थाबा हाइबसिना मिना ताबनी मई चाकपाई मथंत चाकजबसु लेबा अदुना हारिबसिगी सीजन से था निफुनि थोइगुंबा मागी सि खंगलकपा मतम सेदा मणिपुर का मिजोराम का अरुणाचल का से अंग फंगना चाहे अदा आइना ngसागी अरुणाचल गिदुना तवान थंगरकांदा मिजोराम से याम मरु आइना कइगिनोइदा अखोइ हंदकी वायलेंस मिजोराम का सु याम हेन मरि लैनगी बनिना मिजोराम का मणिपुर की स्टेदा अखोइगी 10 ग्रबा था खरसदैदा चाइबा लामै मसिंगजा मसी अखोइगी 92000 की मथकनी हदि 90000 की प्लस नि मसी याम ग्रबा लामै चाइबा सी मसीगा अखोइगी मरकी स्टेदा अखोइना ngसागी मागी से पॉपी प्लांटेशन की मफम अखोइगी डिस्ट्रक्शन तौरिसे हदि मसी अखोइगी यंगाइदना थुगाइदना अखोइगी मागी पॉपी महनबगी अमा अखोइ मणिपुर लेंगानसु याम कन्ना ते तोप सिंग खुसमरगा सथैदना अदा सथाबगी रेकॉर्ड सी 2018 दगिना 2021 18 19 20 21 सिगी अमा सथाइबको मसी पार्लियामेंट की पिगिबा पाखोमनी हाइरिबा अखोइगी सही मंगा दिओइदोइनी अनु पादुसी कनुबोकी यारंगनी हाइरिबा सही मंगा सि मनुसिदैदा सही मंगा सिदैदा इंडिया पुमदा मांगनगिबा पॉपीगी मागी प्लांटेशन डिस्ट्रक्शन से पॉपी प्लांट की मागी डिस्ट्रक्शन से सी मनुसिदा कोई मणिपुर न फास्ट ताबसी सही मंगा सि मनुदा ओमदि मणिपुर न फास्ट तायसी पार्लियामेंट पिगिबा पाखोमने अदु अरगदी हाइरिबा पार्लियामेंट न पिरिबा अखोइगी मागी पॉपीगी डिस्ट्रक्शन दा आंगवा पंगना सिगी मागी स्टेट सिंगसी मर्स्टेदा मणिपुर न टॉप ओरबा अदु लामै थाबगी मसिंगजु मसीसु अखोइगी 92000 मुसी मणिपुर का मिजोराम कन ओरबा अद मणिपुर खक्तदा 42000 की मतकता थारबा सी ओरगदी मसी अखोइना सुमाइना अखोइगी पॉपीगा मागी मै थाबसके मरि लैनरगदी मधु अरगदी कोई नार्को डिफोरेस्टेशन इना अते अते अतोप लेबाकसिंगदि सुमाइना मोट पिनै अदुन मसी यामना सेरसि चुनी मसी यामना कुपना हंदकी वायलेंस के मरि लैनबा लैनदबदु मसी कुपना यंगबियु हाइबसे आई इसामंगना कोइगी मागी यूनियन की होम मिनिस्टर अमित शाह मसादा हाय सी याम तेना पीबा मतम मागा हक्थिंग न उनबा मतम सिदा आई सिगी से पुथोएबा मसी आईगी ओइबा डेटा नते मसी पार्लियामेंट द पीबा अदुगुंबा 2023 की अरोइबा तांगकता पांगथोकिबा मदुदा पीगिबा कोई पाखुमनी हान हाइबिसदैदा नोटि तौसलेबको अदुबु यामना खोइना लाइबक थिरिसे असुग यामना सिगी मागी चांगची योर फोक्सिदैदा अखोइगी नार्को टेररिज्म हाइबा नार्को गा मरि लेनबा पोसी मरुना अखोइगी मागी अखोइगी मयो लेंगाना दिल्ली दा अनंत द्रगना अखोइगी ऑल इंडिया की लेरिबा पार्टी सिंगसिना मसिगी लीडरशिप सिदा लेरिबा कांबु सिंगसिना मसि यामना चावबा इशू ओइना लौबदै उदे हाइदे अखोइ भाइलेंस सिदा अखोइना स्वाइदा नार्को टेररिज्म हैना माइ पार्टी में हमनति सिदा याम हाइना बताइको अदु माइ पार्टी सिंगी लुसिंग सिंगदुना अखोइगी हाइगिबा अखोइगी दि इता तरमोइदा एनी पार्टी आता हाइबिर ओने हाइरम होएबा
aduna akhona masi narrative se sagalaga su ada yobda wabasi adugi orongani ne kale koi raj na su yam concern uri se aduna sigi violence gi state da hakthing na madi na koi na mari leina bagi koina hojikti koi investigation mayam tawdana adi hojik state mathijan question mai mayam ju tawri ko ade parliament ta watuk oirabani aduga masi koi gi prithvi pum da koi watuk oirbe shum ni manipur ki sinatra ko aduna mata ju da koi gi sinasu koi gi mating pangbo ya ba pot amadi yawi habadu madi na koi na namde hakthing na kharang di yawi du madi madudi koi laloi aduga masimang na ta oirabani habadu madi madumugedi ai ngasi bokta su ai adumai mot pi gi besu leitri ko aduga na koi na masi lainabra haiba aduga masi am concern ni habadudi madudi ai homi sala ko matam tu am kana masi ai stress tawtana ai adumai thamje aduga ai amana sumai su haijage koi gi kaino si magi umang si ya maroi besi uji koi gi kaino su asang ka saran su hairi se umang si kok agadi ko agadi kalagadi magi scenery ni laitu ichen ko agna symmetry ni ai masi hana na ju igre ko balance manu ju am kan I ai nam kan concern oni ire isi kai kino haida umang ko pa ade mai tha basi ang ma phang helak pasi parliament pawda manipuri wase maru khalak pa ade mizoram maru khalak pa arunachal maru khalak pa adu hairi ba koi nagaland ju yam hena mai thai ado khoi gi adigi mai umang handa basu nagaland si dum handai dana ko ana hairi ba sigi area sing si border ngakta ne ana border ngakta da lebani na karmain to ge da somda de mu akoi gi drug ki puthopom gi epicenter sidi mu Myanmar oisha leiba han Afghanistan ro dagi Myanmar do khong pa ana si orak pa adigi illegal masai immigrants myam chang gi khot pa gi adigi madu su akoi gi magi somda lan ma tawri bani na dugi wa myam ju leire ko aduna masai sidai da akoi gi ngasai gi tangai phadana akoi gi center na maruina initiative laudana masi yengchan bagi mathau ta badu madi yam chauna leire madu soining hangeni haibasi misana lakko matam da su assurance pi adu arts pi okay hadi hanjan pi ba mani si illegal immigrants singi wapam ji masi kogi masi yam serious obi sunen mojulawi adi masi matang da magi kogi biometrics obuna singba khotpa mayam su tawre ko adagi amana tongno honari habi wapam adi ani suboda border gi koi area si da ngak sen bagi hengalan gani mistake da koi security magi coordination hengali haibna singba lokhom tokpa magi thodang ching dudi kogi state ki magi government ki magi mateng loinen tawri habi hanjan phongdu pasu leigre aduna masi wafom amasu leibana maram oidana ngasagi koigi koinen sinainaba matamda madugi center na hojik lokole hariba wafom ado koina hariba ani si chu mari lenan ba mai matuk tayen khal okay okay mathang se uza sang laibu wafom di sigi umang mang tharpa natrag umang gi size han tharpa siga mari lenana ngasagi poppy cultivation and also village expansion agadra explosion agadra village mayamama mushroom torpos gi wafom su pali adubu laibu wafom sidi illegal immigrant amat laite aduga koi sidi matam khargi tang aba refugee amat laite habi wafom thambi adubu refugee di detect tawdana lengang na koi deport tobugi pawse adumak leiri habtar aduna lakchani wafom di sida unnatural growth se कोई विलेज के अननेचुरल ग्रोथ है बनते मसीदी कोई कुकी की ट्रेडिशन है तारे नत्रगा कोई चिंग दलेबा कोई कम्युनिटी ऐसी की ट्रेडिशन दु लेंगा खंग दबा माले अदर मागी ट्रेडिशन मागी कल्चर दुगी मतुंगे ना कोई मागी रिसोर्सेस मैनेज तो उनके दमकता मसी कोई विलेज क्रिएशन से मथुक ताई मधुगी तौबनी है बगी वाफम मलाई है तारे अदना अदा शर्मा मांगदा कोई तोंगान फोरम सिंग फोंदो की बसे कोई क्या तारे कोई चिप्टेनशिप है तारे मरोने हेरिडेटरी चिप्टेनशिप की वाफम दुम लाई अरे चिप्टेनशिप से लेरिंगे दी मागी मखादा माना मी यांखै बांग साइ हाइ गिबा अनो बॉर्डर की मतुंगिना मी यांखै युमथों यांखै लै तारगदी अनो विलेज म क्रिएट तौबु याबगी कुलाकपा अमगी मखादा चिप अमगी मखादा अदर चिफडम अम क्रिएट तौबा चिप्टेनशिप अमगी मखादा विलेज अम क्रिएट तौबु याबगी ओथोपसे लैबनिना अदो एरिया दुदा अतोपा मणिपुर थंगनरी स्टेट्स असिदा चिप्टेनशिप की राइट से लैती है मणिपुर खतन द चिप्टेनशिप की राइट से लेहौरे अदर मणिपुर दैसु चिप्टेनशिप की राइट से कंप्लीटली लौथोप मत नत्रगसु द मणिपुर हिल एरियाज एक्विजिशन ऑफ चिप्स राइट्स एक्ट 1967 है लेंगा तमागी अयाम राइट सिंग सिनबा अदुमा एक्ट नम लेखी अदुगी एक्ट ngasi phau bachanadana dumag legi abatare adugi matungda lakpa कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बो आर्टिकल 371 सी बो नत्रगा मतम दु लाखी 1971 गी कोई हिल कोई एडीसी डीसी डिस्ट्रिक्ट एंड कनोगी कोई काउंसिल की एक्ट बो हाइबो मैम से लोई चने तो हाइबो चिप्स राइट एक्ट से मसे मदी 1967 सिंग मदी सने खिदी हाइबतारे मदुन मरम ओरगा मणिपुर के युमथंग नरीबा कंट्री बो स्टेट बो मैम सिंग से चिप्टेनशिप से लेती है मणिपुर चिप्टेनशिप आइगद्रा हेरिडेटरी चिप्टेनशिप मसी लेबने यामना लाइन राना विलेज एक्सपांशन नत्रगा इलीगल इमिग्रेशन फाउबा कौशलगा सेटल तौन बे याबगी रूम से पी है ना मयामना से दम हाइने अदा एरिया तो जा करी मोड लेबी राजा कोइने येंगदबसे इलीगल इमिग्रेंट्स से
leite leye aduga khun gi expansion degi yam khalak pani haibadu di illegal immigrants se kaya muruk influx oide haibadu di recorder khoina loina phangya bako aduga phangau da khangau da mayam changlar tarasu at least maintain tawbada dum khange last year irang thok tringai dasu 2000 something ko DCD gi Assam rifle degi report to lari bine ba aduna illegal immigrants se Manipur da madugumba leite changlakte issue leite haibu di shya yaroi adu di mana aman hairasu record ta chap tare ko ani subada angak pa mase hujina na haibu da 1967 gi ama adu ama 1958 gi village authority act na amal leya ba yes will akhoi Manipur da ngak pa se 1958 the village authority act leiraga act se maming da di leiba implement di tau da ko sonda mu chief ten six se adumai na tau khre amu di hai ba ko aduna akhoi gi Manipur da leiriba du mayam na tauriba sason tauri mayam se controversial da tum tawe ba ko act se yamna clear oina tauraga implement tauraga mapung phare adu oire success oidaraga amendment tauthokre adu taukhre haibu pochu leitaba ras akhoi da soibase loina makse controversial da challe ba ngasi phobu da ko adu na su ngasai gi akhoi gi leminari ba mayam se da ase na kep achoba ma pi habase mase akhoi khangada bani hojiki lakchaning ba wafam di forest mange akhoi gi lam akhoi 877 kaino kilometer se kaino taukhre haibase mi leitadana mi tadadana chumnagi adum lamkhak ta mangai habidi yaroyaba mi increase tawrakpa khun masing helakpa tawrakpa mayam duna mase kotsalaga mayam se mi yam khalakpa gi ngasai poppy plant su mi amani na tawrati magi acre leijayaba mi tara na tawrati acre henjaleba ko si pot se leyaba aduna madu mi increase tawbudo kadai digi karigi tawbuno haibado akhoi na thijunba ama change khangba ama change ba mi increase leite akhoi khun increase leite haidraga lamde dum mathamata henjalak padu de madu margin de chana de ba ko aduna masi proof le haibadi hoje iran thokpagi magi kaino ama da defend tawna ba khakta ne ba adubu iran thoktringe da se aina report ama thamje ba Imphal Free Press ki on May 23rd 2022 da May 23 2022 da Imphal Free Press na phongki ba moina phongba se government di report to lauraga phongmani ko adu da phongki ba se in addition to the existing 2803 villages another 966 ko villages are seeking fresh recognition higher ba adu another villages ko 966 is a recognition gi tamakta fresh ko masi seeking tawe ba yengo adu already adu matamda government kari tawrle adu matamda hairiba kampudo ichi no cookie in singdo kari clarification kari gi pide poche si laaya ba aduna khunji increase tawe gi magi district wise the record phajana dum leijai ko 19 asup te gi asup haibase aduna aduga adu already ngangsai na la haijaba hangjaba question to da related oiba pot amada pharene masi lamkho chanbase akoi illegal immigrants leite adu taude khote aduga increase se khun householder house says mai custom gi maduna tawjab ya tawkhre haiba tarade aina haining badi Manipur da lairibe se kampu kanglup amakhak ra haiba atopa kanglup tu di leitabra naga oigera tangkhul oigera adu di moi di mi se increase tawdar bazara khun se increase tawdar bazara right laiminari kanglu mayam se kanglu amakhak ta tu macha poklaga atobu di macha pokta bazara haibigi question ama dum la ya bako adu khun increase ta se magi khara chana magi number ama di chap kania ba normal abnormal haiba ama leijari ya bako mi ama na macha pokna pokpada mi kundi pokpa ya de ne macha kunje tara da yamba da tara hai se hoi hai re se bako kundi pokpa ya de na adu ngasagi normal abnormal le magi margin du chana de habne da Ukhur district na say 50 years manungda haire jene 90 year 50 years 60 years manungda akhoi gi whole district ki whole tangkhul population se yamba pot ne ba 2 point above ne ba ko adu ki da whole 50 years manung si da akhoi khun gi increase se only 20-30 khak ne ba si yare haire se ko aduga same manaba top district jati amada
same community tangkhul gumba hai rase ne tangkhul jo tribal da majority da yaw bo pot ne haba Right. adu gumba same manaba natra makha ta ba community amana 200 300 village henkal lai hai rade magi magic tu chana dre hai bine da adu ki population wise de yeng ba tare Right. adu na madu kai da kham rai raga hojik ki Okay. masi khoi report matungina adum naina ba da thorakani haba adu ngasai illegal immigrants na issue na te adu leite haibo pot to de ja raj record loina lei 1881 ge census to 2011 ge ko 2001 ge 11 ge census ta ngasai ichi now naga gi tariba population se the state whole population wise ki population da 27% later me haba 27% se 2011 ki census the day naga ki population se 27% di ki 23% the live whole state wise ki population da Right. whereas on the akhoi ki kuki jo mi jo group sin the day ngasai 7% leram bado adu de ki state whole wide population de ki 2011 lakpa kan da de 70 15% 15 point something percent se live adu de 100% jump tawdra Yes. ada hai badi ngasai macha du kundi pokpa ya de ba helasu khara khara helasu aduna 7% leiram badigi 15% lakpa hai bado asida portu leye ba sidi record ne go government ne puthok pa record ne ekhoi chaining ai karsu leite Right. adu eradi magic tu chana dabra hai pot am khak ne ba aduna madu di aina haining badi han ekhoi na su hai ba isi cookie jo mayam da hai banate those who are illegal immigrants any community any tribe any illegal immigrants to the yes masidi illegal immigrants ni masidi kona changlak pani hai bise akoi jointly pull up Yamina ga damne hadan. yamina raga identify to mina ba am chang he ba lot pa yaroi de pot ne ba adu de aina hangjan how it comes ko kamaina 7% digi 15% lakpa amana di 27 digi 23 kumba asigi pot ne da aduga sonda muka ukhur district na only 25 village grow to weba within the 50 years but asomda na 500 above chale ba adu eradi potu yamna khenaba abnormality amadi le adu gi potu lakpane na sida di yamna haining de adu masa na khara kitang ikai ba khangla phap tana ba duna instead of defending adu oje ki forest ki kole lam henjale haibo pot se village grow torak pagi population increase torak pagi mathang mase solak pane hai bane da Okay. adu gi potu laiter di aduna lairo haba aduna illegal migrants laite hai di record yeng ma tare na Right. adu di ngasai na hype dun 2022 da Imphal Free Press na phong base government gi report matungi na village anobu tarak pa sing na recognize to bio hai na che lak pudigi process to pudigi local pot ne have ne adu lo ningai leite last year sub committee sem laga Okay. akhoi gi huji MP lekpa basanta aduga akhoi gi awangbaw new mai honorable minister Letpa Hokim chairman. chala chapu kanda 2000 something 2187. yes adu lay haiba report to laina project illegal immigrant leite na tangang haiba sisu ko aidi adung budi chumni haining de but this is whole ama nungai da dun amani ojaras adu as a whole general gi manipur gi fact today akhoi matam pumba da adu gi wakhalom da go channinge Okay, ahan batang ka ki hariba cabinet sub committee na ahan batang ka ki mafam ani hung khak chalu matam da as many as 41 villages thengnai hariba villages da lari mi sing illegal immigrant atani 2187 illegal immigrant makoi se akoi gi camps hariba haba tar camp ta layu ya de masa gi village oina saraga leram mi habani mohise akoi gi kabatar makoi gi lebam thokpa koina bhajana register torga lei thamgada ba mafum sing se da layu ya da dagi masa gi village saraga leram me haiba gi report se lakre madu matung de dum irang thoktana hoji phawbada loisam ngamdri aduna population growth se madi lere admai tawdana ngasai gi population growth se galona lona makoi plan tawda ya da ba hate makoi thambam am sem da ya da bani na village growth lere and ultimately maduna maram oraga koi gi forest encroachment torba madu eviction toru matam da mo langasi manipur gi lan se thokpani have hum dunia aduna eviction gi matang se da lengak na as many as 413 chamri ga tarom doi keno se eviction to hi gi report am pi have tare hai report se gi manung da out of 413 koi evict tori ba yum sing ase household sing ase gi manung da koi lairi ba data si maite gi as many as
43 kwai chauri madui matungda maiti pangal gi 137 household nei evict tawri naga gi 38 evict tawi nepali gi su 36 evict tawi aduga 59 khaktani kuki gi evict tawri adubu makhoi do ina target tawgi mongda he phongdo pu wafum lei ha tare aduna lengang na haning isi eviction to budu di encroacher mayam do evict to bani madurida naga kuki maiti nepali maiti pangal hana yengaga evict to bunate aduna encroacher khaktang evict to bani habigi lenga ki wafum si thami ha tare aduna da area do da particular community ama da target target eviction tawi habigi narrative ama dum mamang irangi mamang aru irang manung dosu hujuk phawba dum leri ha tare ado area to da ujang mo sobi karimon ihana na khoi gi statistics karam mong da manipulate natra karam mong da haigada gi habse ko ai gi community ma pol laga khoi gi yum yankhai chakre habse yankhai ama evict tawgre habse magi frame of reference manipur gi ona government gi initiative ta unauthorized oiba ama oina lam amda encroach tawre haibado maduda ai gi community ama gi yankhai ama evict tawgre habse yamba number amni ko madudang sai comparative zik rajna hariba adugi 143 maitai households adumana adu pallamagadi mapan gi audience ama apabagi ama ngamangdaba ko adudang sai gi aigi si mapan gi interest yengnabagi damakta amagi yengnabagi damakta what is happening in Manipur today aduga me gi tarik ahum da mari manga da sum thoki matam se agoi gi manaba mayamna even akoi gi Delhi the Phamba foreign correspondent mayam na ko hujiki hairibudo adi how the media was used and abused hagadra nadraga wrongly used hagadra ko asagi live mayam kano da khoi gi DIPR da mi tangkhai da lakba journalist mayam ji yankhai muk lepaga hujiki pio na haiba lakku mayam do haibadi now madu da feed the information mayam je ko media gi jo choba amaga kano tawna leigre raz hujiki mayam hujik panari ba Manipur da अखोगी अननेचुरल ग्रोथ पॉपुलेशन से मसीदा अखोगी यामना हुजिक मालेम से नैनरी बसी इंडिजिनस पॉपुलेशन है नम याम कन्ना हाइने न को और हुजिक सी यूनेस्को दा इंडिजिनस है न पल्लगदी सिंपैथी म फंगीब आदि यूनाइटेड नेशंस गे अखोगी साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द लेजिबसी मोना इंडिजिनस पीपल हाइबनिना any group amana kadai da no matarga indigenous har ko matamda asi moi global attention ma phangi adu dani hoje khoi gi notice indigenous peoples ki forum na khoi gi 2017 da khoi corona lacting da khoi gi convention da ko adu dagi the fubar gi khoi gi second convention da hari base khoi gi UN na haiba indigenous people aji kana no haiba ma India government gi kana na tribe no haiba ma adagi lam singsina karam no haiba gi definition se da khoi gi yamna genuine noiba lam dugi inherent oiba magi value ma manga iba adu dane hoje khoi gi Nagaland gi rinna ne thori se ko registrar of indigenous magi lam ji ko state government sina magi law ma magi assembly da ek ama magi pass or matung da magi inhabitant se kana no haiba se forget about akhoi gi 1951 gi 61 gi 71 gi census kan reference am piridna hojiksi yam kanna move ama tawriba matamsi indigenous natraga foreign nagi laaga mangak pase kashinateba aigi job opportunity mangakpa aigi demographic profile ama change torpa number of people haibasina aigi political demographic change torpa ni magi political rights ma mapangi meaning angjalakpa hojik Tripura haiba lamsida Tripuri haiba tribe si minority workpa Tripuri haiba lamsi Tripuri haiba macha si mangjalakpa ko that means Manipur government, Nagaland government, natraga Northeast ki tungan ba consensus amna huzik civil organization me amna haire ibse kasunate mapandagi lakpa mi singsina demographic profile ma change tawre economic opportunities mangsela adudagi lamdugi chakotri banatraga tamma chakotri midungi mapandagi laksilaga economic opportunity ma mange madu mangsi karma mongder protect togdabno haibdagi government natraga state government da right ama leibra haibdune state government na magi respective government na karma mechanism da masi fight taguni haibda jam kanna puthori se rasko aigi ipagi maming sai isagi hage ko aigi ipagi maming tombi ko aigi hek idhogi mingna chawbo ko masigi mathangda madhab ko masigi mathangda pramananda aigi generation je ko khero aigi generation gi aigi tare ni pandi akhoi gi ipagi puron mari ada tare adagi imagi haibanga smaine leibse masi tribe khudim ki loin lei hadi aigi ipagi aigi khungi si Imphal da leriba ani akhoi gi chingdagi tamdagi tariba mayam loinamakse they will have a root Africa gi root harise ko magi aigi ipagi mari manga identify tawbanga mako adu taragadi akhoi si
2000 say 1951 the yaugera 61 the yaugera a person who cannot identify or who cannot say his father's name from this village ngamdina his grandfather's name great grandfather's name masi arrive sequence samne ko aduni hujik mayam na manipur da yam na line haina se hari se if a person has come from a foreign country magi apok posi kadai de lai hai basi hang se Manipur ki government na, Nagaland ki government na, Mizoram ki government na, mayam sila magi state government, they are entitled to have an act, a law of its own. Magi hayang form fill up tar matam da any opportunity da ko. Forget about your parents' name. Mention your parents' name, grandparents' name, great grandparents' ki name hai bidana. You will be having a very simple mechanism as to how you can identify. Ando ring sai gi sang mayam na hanri ko. Hai bidi aigi ipa haiba hek lairagadi ruchida ko aigi lamsida matam khara chahi chani chahum leire haibagi aigi proof am leigani ba ko adu mapandagi lakpa mi amana foreign country dagi lakpa mi amana that is how adu taragadi hujik mayam illegal leite haibida state government has its own right to have an act hujik assembly dana traga pass awen khalona akoi form fill mamana traga adhara ma pibasin atoba mane let the state government have its own law. Okay. Adumaina amma lairagadi it will be one mechanism. Okay. State ki oipo on mechanism am have tare magi indigenous population khadok chana bagi madu lairagadi amukka hena sigi issue si sort to bada hena nungai bo igani adu ujachingli matam si rele secretary ujata lakchani si koi gi nasai hijack ki ba koi chieftainship कोई acquisition of chips rights act 1967 है तो सनदन हम लाख पसे मसीन मर मोरगा थंगना बस स्ट्रेसिंग से द chips right से लाइक देपा मागी chieftainship से लाइक देपा मर मोरगा मणिपुर दे लाइक फॉर एग्जांपल मिजोरम दाहर से मिजोरम की मो chieftainship right तो लाइक है तो माना महमद तो कुलाक पा मना कुलम क्रिएट तो वो याद रहे अदुको मोगी 1951 की मतुंग संग पा अमता मोगी स्टेट के रेजिडेंट नती हदरम खोय द लमगी खुदोंग जाब से पीदरे अदु तारगति मणिपुर को यामना इरायलायना चिप अमना माई मखादमी मयाम खुलम लिखत पे आबगी खुदोंग चाब लैबा दुम स्टेट मोरे मदु लहलोय जे हदन चिफ्टेनशिप एक्चुअली अदु बचनदन लैरे हतरे अदुना मणिपुर से यामना कंडीशन ओइबा एनवायरनमेंट औरपदगी मी मयाम अमा प्लान तौरपा ngasa hai gi bo jana pok gadi madu gi masing subanga moidaba adana plan tauropa ta parachuting tauropa gi population explore tauropa madu myam du adjust taurogi da makta ngasa gi akhogi forest se mang bre haina adum yengbu yadur bra natraga is this too much attacking on a particular community mada attack tobune ne yengadur ngai thambi yam sensitive oiba ai question ne law aduga hojiki violence leba manung sida su yam ne sensitive oiba question ji gi answer si su adum ai di sensitive oina ai di hojiti yaringe di ai di koi waroship porok na problem da escalate tong na bana tab okay hojiki narrative sing je ayam asum yeng matam escalate tong na badi yam na lei narrative system thok pam di sang da bra na du chum thok pasi hojiki ai na ngasai gi nak nam da lepaga koi gi opposition gi debate tong na ga tobudi yaroi si table da phamina bam change ba adu hojiki hariba akoi kim na hari su kim masa du ga direct hak tin wari sabam change hadi magi sum opinion thamna bai opinion amuki sentence amata solution mena taba sentence solution basigi aruba yam lai aduna ngasai gi ato waroshine meta pi bya taba adu sim ten gi rashi khoi hojita khana rai kai gi no haji question amane si akhone khana dring ai dagi sahi kya gi mamang dagi akoi leptana si gi akoi gi me gi thok gi thok tri mamang dagi akoi gi cookie gi magi intellectual singna masigi makta dum ira lakrabne sida aina munga sagi inong no hiding bagi wafam to kesu laite okay hadi heta yam yoke heta akhoi amek ta hangdu piyo ba cookie gi intellectual sing maroina mo professor sing makoi gi sida history tai ba sociology tai ba political science tai ba khara hena koi gi magi academic ki maksi gi mangal phangba kambu sing se masi makoi masi yaning deba aduna makoi irole bi makoi gi mai khulji thado ga mu halaki deba na so yamane okay makoi sing se ata ji mizoram da so yam le ko makoi ai beta da hak do yeng che ba makoi na maru na koi yaning deba si ken with citizenship ki torok pasina ngasai gi lai shu herba no mangal phangba sing se di ken with samna de masi de koi gi mojgi lai ri ba akoi gi 21st century se da thaina gi matam magi koi outdated or feudalism do madu lai na chat pagum mane aduna maduna koi development hai basi magi development hai si magi manak to sulai lei roi okay kaya dong ito si maram di kano da koi gi magi tongan ma magi political economy ko na ne ba matam da su production relation ne matam da su masi ya de ba adu puna maksi ai koi matam yam sang phang drabani na masai gi masidi makoi masana dum jaja da bani adu makoi masana ya jada ba se makoi iraga dum lai makoi adu protest org lai adu yam lai bak thiri di koi kamai to ge da hoje koi ne nainari se masi koi gi lan pham marakta koi gi nongmi chindon marakta ne
nongmai chingdon gi marak tu da koi election da karmai to koi loina khange natra ko aduna koi gi koi gan tantra na hari ji koi nong ma gi discussion gi haibna te si adum leiba mafam mo da koi na masi karmai ne do no haibasi ama leidana ko aduga aina lastly aina ji thamjaning badi koi gi forest ki destruction si magi kano manung da su koi covid manung da di amukai hena koi leigre ana sai na koi umang lai ne na koi na koi gi kano sing ji u sing ji khoiram khoram da na pi ye da na puja ta da khoiram ga kan bo nei da natra amarom dana kai umang corona mayam jina masi mahan tana na ba drug ki wana tawu so ya natra kai timber gi natra gana koi gi sigi karbar forest ki koi gi corona mayam hai tare forest corona ko muje ko aduna masi di moju yam sathir ba kambu mane ana masi su lep tana sathari bani aduna masi mayam si koi yam na kupna nei na ba changi aduga lastly aina amak tang hajaning bati yam na maroi ba akoi gi maroi na koi gi indigenous people aduga magi se forest le ba kambu sing masi de hingjari ba kambu sing aduga maroi na tribal sing naga वगैरह कुकी वगैरह अतई मैम वगैरह मैतई बिस मैम लेरी बनी को मैं ख्वाइदगी मरु ओइना मोइना खनगदबा अदुगा खलोबदी मानदबा इना खन्दी खलंबे मसी इशू दी वरकिते अखोइना मणिपुर की मतंग द कोई पार्लियामेंट यम कन्ना कोई ngसागी इशू ओइरिंगे द राइट इशू ओइदना तई पार्लियामेंट त कोई एमपी मैम जी याउद खोद तौरिंगे मतम दा अखोगी फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट सी बिल जी पास होगिन एक ऑन करे अदो नागालैंड प्रोटेस्ट होगी अदगी अते ते तौगी अरुणाचल तौगी देबर खंगते सिगी हाइरी बसी अखोगी याम साथी न अखोगी एंटी अखोगी ट्राइबल सिंग द दी मसी याम कंसर्न होइबा अमने अदो मोर द मोर कोई डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट मसी लाकनी न मोदी हाइरी ने याम सेंट्रलाइज तौगी अदो मसी याम लुरिती कोई बॉर्डर द लेबा अखोगी लमजिंग से मणिपुर यावनी को सिदा किलोमीटर चाम की मनुंग से मसी अखोगी डिफेंस की मागी इंफ्रास्ट्रक्चर अदगी जू अदगी सफारी करी क्राब से इको टूरिज्म न चिंगबा मैम से निंग तम न तौबा याबगी पोट अमा अयाबा यावदन तौबा याबगी पोट अमा हाइरी बनेबा अनो सिदी किलोमीटर चाम दुदी अखोगी दी लोरे दन को हाइदी किलोमीटर दी लारेना पुलब यावगा सब मानरे पुलब यावगा सब मानरे अदुना यामना मरु हेरबा अखोगी इशू मैम जी लोइना कोई लेहौर कांदा अखोनी सिदैदा अखोगी नन इशू मैम जन हाइगला इनेबा अदुना हौजिती हाइजरी से अखोनी यूनाइट तौदुना कोइना अमत ओइना कोइ थेंगनामिनदना लेपमिनर कांदा अखोइ चखोइ मिननी अदुगा अखोइ मसिन जिंग सागी थेंगनामिनबे मता थेंगाइमिनरबा अदु अरगदी टाइटैनिक की अदुमाइना अदुम लुकनी से कोइ हनन हाइजन लेर ओके थेंगाई ना तारगे है तारे मधु लुप की फिल्म द लाकनी अदुना कोई मैम से डायलॉग म थोक तारे डायलॉग के दमंग त लेंगा न मधु क्रिएट तो बा है तारे मधु की अपॉर्चुनिटी क्रिएट तौनो होना मथौ ताई होजे होब तौदन लाइव नि डायलॉग इज रिक्वायर्ड अदुबु डायलॉग तौगी मोता नाम मगी ओइबा वन साइडेड नैरेटिव गाता पिनरग लै तारगदी कोई सॉल्यूशन से लाकपंगा मोय हेन एस्केलेट तरप याबगी फिल्म लाकनी हाबी हमदुनी बट फैक्ट रिमेन्स द फैक्ट असेंग अचुंबा फैक्ट टू दी मधु community amagi mayok to obi ai amagi favor to obi ai masi punna yamen but if you are indigenous person or people of the state then you must love the people of the state you must love the state itself aduna on the note ngasi ko enadi kugi the Manipur files ki edition asi matang solution jage ngasi ki edition asi mapung phan gi tamta oja chinglen oja IBUNGOCHOUBI amati oja ASHANG boro bisna mukana thaso producer appreciate your joining lona ngasi ki edition asi karam to bi bage ko takhan ber ya gane kugi tongan tongan ba social media handles sing SKTV ki maduda join to biraga comment amadi feedback tha bir ya gane well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthom signing off from Jari